Is-sibt li għadda 6 kmamar tan-nar taw spettaklu ta' kuluri fil-Port il-Kbir. Fil-parti kompetittiva ħadu sehem il-Kamra tan-nar Madonna tal-Lurd tal-Qrendi, il-Kamra tan-nar Santa Marija tal-Imġar, kif ukoll il-Kamra tan-nar Madonna tar-Rużarju. Għalejna onur kbir Qrendi speċjalment għax l-unika soċjetà li ġibna l-onuri ġol Qrendi u ħadna sem l-ewwel darba u rbaħna mal-ewwel. Jien nixtieq ringrazzja minn ħati bħala Segretarju Ġenerali l-sħabi l-laqdiet tan-nar tas-sagrifiċċju li jagħmlu. Il-Kamra tan-nar Madonna tal-Lurd rebħet dan il-festival. Is-serrata nfetħet mill-Kamra tan-nar Madonna tal-Ġilju u warahom segwa spettaklu wkoll mill-Kamra tan-nar Madonna tal-Karmnu taż-Żurrieq. Għalqu l-ispettaklu il-Kumpanija Parente tal-Italja. Ir-rebbieħa tal-Festival tal-Lob tan-nar tal-Ajru 2011 se jkun waqt jiftħu s-simpożju li mistenni jsir f'pajjiżna f'April tas-sena d-dieħla.